Masih bareng yang punya audio sound system dan yang punya production. Akeh lanang pada pinter-pinter tapi ora bener nyakiti rabi. Duwe laki jalan larani pikiran manggung sepisan ora balik sewulan ngakuni bandrengan padahal demenan kepikiran gak anjakan lanang satria lanang satria lanang satria lanang satria lanang satria lanang satria lanang satria. Hey Samko bos ayam Kang Adit bos ayam Kang Adit bos ayam bos ayam bos ayam bos ayam Gemo yang sebelah sini saya yang punya sumber ngidip kayak nyandang angin awan dirantai bagi ucul mani jos wong sumber wong sumber wong sumber wong sumber wong sumber pipi teket servis supaya muncul angger lakine orang nambung-nambung pengalaman larani pikiran manggung sepisan ora balik seulang ngakune bandrengan Agus demenan ngekepirang gak anjatan wong sumber maning mime salsa wong sumber mime tati mime yanti wong sumber asik wong sumber Mime salsa, mame salsa. Agus, bos ayam Adi. Adit bos ayam, bos ayam. Kakang memang licik, kayak nyandang awan dirantai di ujung mani. Adi bos ayam satria 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 pipi teke servis supaya lucu angger si AA orang nambung-nambung Adit bos ayam pengalaman duwe laki jaladi larani pikiran manggung sepisan ora balik sewulan ngakune bandrengan padahal demenan ngekepirang gak anjakan mime Reva mime salsa Mimi Yanti wong sumber sayang
Mimeyanti wong Sumber. Ali. Ali. Joget Cina. Kang Adit bos sayang. Bos sayang, bos sayang. Kakang memang licin. Kayaknya dan awan dirate. Lucu Jom. Mime Salsa. Mime Reva. Iya. Pipi tetes servis supaya muncul angger latine orang nanggung-nanggung. Adi pengalaman gue lagi dalam bos sayang larani pikiran manggung sepisan ora balik sulang ngapuni berenang padahal demenan ngekepiran dan tanjakan ana randa beli bareng kene akeh wong Sumber Mimianti wong Sumber wong Malang Sari Mime Salsa bilang Mime Reva Nok Ratna. Yo. Mas Adit memang licin kayaknya dak angin bos ayam dirantai bengi ucul maning jos liwat bos ayam terus bos ayam bos ayam bos ayam pipi tetes servis supaya angker latine orang nanggung-nanggung. Akeh anak pada pinter-pinter tapi ora bener nyakiti rabi orang nganggo ati orang mari-mari urip sekarepe doyane main cewek. Oke, terima kasih buat bos ayam Mas Adi Satria.